Red Commander! Inding Manting aluhi CST Parliamentary Constituency Redung Kacang Honai MP Forensing BKI Karbiano Thomas Council Speaker Long Titi Muakai Deputy Speaker Refreshing BKI Pendanglok Karbiano Thomas Council Tim Karbiano Nilong Kamnagan Roket Ye Makai Kai Pidoan Emisi Kai Kai Pidoan GIG Hajurika Kai Pendanglok SP Deputy Theory GC East Karbiano Mukul Soika Pendanglok ini dah nak cetang don Mangkeng alui kedoan lapen je ini kacin honai Karbiano Arab kedoan sarki sarpu iso ejan kibi kiki lapen kedak ini Diphu Open College Penjenglok Kakak-kakak scroll penjelan Batu sekian satu Lapen ke press media tu Apa sih yang tuakan Inilah sorry pagi je Kata lomlong Kewangan abang pulang dia tuakan Ningat long pen Suri-suri akan tompat jenglok Kardom Namaskar Namaste Jisunarasong Michila Umlai Yuthai Biti Satumken Arengelak Tumken Kacedan Jogep ke Nabi Haro dan Kan Kacai Emet Hang Serajang Majakong Kelong Ini Dr. dia Ambedkar Hara konstitusi Anangi Token Emetang Selajong Kacaya Japong Kelong Ardi Loki Nike Manggo Talon Indeng Prosedur Isian Kidinang Lelo Kasih tahun lagi atau
ini bangmo ini thekong karbiang kami monsa pingsam di nason di tung thekong apang kang katalo di tung thekong lo enam Aki malong ke option kana tu ibon ka kamji pencenglo akate kata sisat lo sepinia bangke thekong lo karjenglo atau kan utame ini samjin akong ki hitung thekong dan samjin ke thekong an theke itu karbiang se kacela theko lagi samjin dono program itu kemana kam itu karbiang akate saya mau kedeng pen kacing thura mau kapatang dia phan ili klemun nong kodon mami itu ini tum tim karbiang MP ka hai kanjenglo MLA ka hai kanjenglo EMC ka hai tumben jalan ka FTDC la kenal tumben atau kami dalam tumben jalan ka kini tim karbiang ke EMC MP MLA ka kali dalam tum kato kami ka jalan rakyat dan tim karbiang Tim karbiang gelo tu, akeman gelo puino. Karbiang si monsam tu lagi, monsam pengkacin pura boleh tu saya mau tengkon si karbiang lo. Akape saya lagi tengkon dia pan, langsung pencerap itu penyusun itu tengkon dia pan, kaite kakapuri le pengkacin situ. Itu majelis makan becerto. Template pencenglo kape saya ingin tu pintu Vietnam kita ambang dia tu. Ini tu tim karbiang lo, wes karbiang lo, atau kamu, lebih news karbiang lo atau kamu, apa MEC, MC, MLA tambah lagi, SPDC official tu lebih lagi. Ini tu dalam lo. Kimkawa konsensi Borok Pendanglok Lawna konsensi Yupikin Pencenglok Kamena konsensi Inglongke Joy Pencenglok Muhamaya konsensi Mugasong Pencenglok Nileba konsensi Wapung Tarapung Pencenglok Idana hawa itu Umri damsi ada kita ada tumpen hingga saya pensi kupikir kisumma satu mencintai saya ini isi-isikan sayang dan gedeng pun hanya tumbori kalau ada tumbeng interaction jangan coba kisumma kalau dia nak bertanding dia lalu dia tumbang ada itu kisumma orang isi-isikan itu deklar bordia bhalam siapa ilo kalau kami lela karbiang orang masuk dolar, ada bilang lela. Setiap ini kita tim karbiang tampil hobi tampil, dia solar light, suri ini sosial solar light, akhirnya kerja jumlah dalam 70% 80% rakam ke claim bono, ke tank sekian lo. Lepas ni mas ia ni apa? Lakacica kan saya angin kita ngaji itu kapitan pun dia pada itu tim karbiang long masih kerja terluar konsultan itu bori kon itu yang tu pan je sport ada kebakan tu dia pan je atau dia kali karbiang long dia kali India dia kali je biar dan Akape ka event kapi unnen je bhat itum tim karbiang long pen bori tansi along tina aku sensi dabe kuci ke bat araresya sisel
Captain itu dengan konsilon kampen pembangun kampen konsilon kita anda turun. Lapan ini itu karena apa orang ini nanti mesti karena kalau dia wrong group kita sekarang macam Tuhan yang kita ini korban itu karena terlalu konsilon pembangun. Lapan jatuh pikiran korban. Tapi kita korban orang kita bersenang sektor yang apa yang sektor sektor yang lainnya lalu orang kita kami atau kekompen 80% subsidi 20% stimulan subsidi lagi apa anam Diphu atau stimulan subsidi baca dia itu ऐसा करिए तो विपद लंबाए तो नौकरों लो तुम सिर्फ उनको दी इतनी बात सब्सिडी के असोते मैंने तो तुमको रखा कंसेंसियल उन्होंने तो और क्या करने तो बहुत लो लगे दिए अकबे कबे का चिड़िया जमने तुम विपद लो सोवा चिड़ी पे चेंगो हुए जे चिड़ी पे चेंगो अकबे कबे का चिड़ी जमने तो अकेले तो बहुत लो लगे तो Tapi bangsa itu, kerajaan kalau apa sih dunia banyak tu berjalan kami tu dunia banyak tu mori pondok. Lalu ini tu kerajaan tu luar konsepnya. Emas kesetuan mati ikan, wajib orang, kiri orang, kopi orang kami. Amit sah kaya berhansi, umit sah kaya berhansi. Itu pada kami kerajaan আমি যখন এলো কাম যখন গিয়ে ভালো নিউজের বন্ধ জন্ম নিয়েছো ওকে দিয়ে চলো যাবে কার জীবন আরে তো আহে বলো লেবের নাম সি কিন্তু তুমি গ্রামে জন্ম নিয়েছো ওকে ধরে G+4 আপনার সঙ্গে G+7 ওরা ইনি স্কুল হিসেবে মেনে তো গার্ডিয়ান আঙ্কেল Ketika keluarga dia semua keluarkan, akhirnya itu pan awas saya itu dah telepon fokus itu cerai pelajaran mereka itu. Lalu dia kata orang itu Diphu kerja lo otomatis konsil apa lo nelayan itu Diphu lo nelayan itu kerja lo otomatis konsil dari itu pelajaran mereka itu. Lama itu karena tu responsibel, MPK hamahut, England bangkit kerja song, kalau MPK hamahut, apa ni ramai kundu, asal dia dunia ko benar tu, langsung dia tu ramai kundu, kisah ini terjadi. Hemre ka jariye करके लाखों के देकर जीवन है लो लगन से अच्छी बनो आते तो एपी लोगे आतो कॉपन पर रखो बतो काम दिखे रही सी अपन पूरा किया तो अपना नियंत्रण लो और है अपन पूरा किया तो फाल बिगड़ी हेमरे का नियंत्रण किसी अपन फोन भी समझो की कैसे लो Jadi mana? Ada yang kalau tim dia nak pergi dalam level buat dia kan? Itu tim dia orang yang dia nak kerja terus konsil ke? Atau orang apa kerja tu kerja terus konsil ke? Lek buat jangan itu, akhir tu jadi tu rapu orang kita dalam itu. Lek buat bang kau ini tu kai, kalau tu bang putih ke macam kerja terus konsil ke tu bang kerja dalam itu. Normally itu, itu single district, tapi MP kerajaan tengok itu tim tengok tim masih. Amisa kerajaan, curi liam lo, lapet tim pula tapi lo lapet liam kan, ada kan hanji bersijati, sih abila kan ke kerajaan lo hanji itu hanji pahlo pun pede lo.
itu menjadi menjadi dia jaga itu naik jamnya atau nomor itu. Lagi dia kerja tu masuk siapa? Ini Amisa mereka berdoa ramai ber. Lain rumpunya kehaya ber Amisa bani ini tu bani kerja sisiro masuk siapa? Sisiro jesi bani tu bang. Jadi apa kau pompe bana tu bani tu nomor itu. Lalu itu ada di Indonesia kerja so. Hempre itu, kalau tu hempre itu hamil nanti, tapi itu hempre kehai. Kalau ini semua hot, kalau ini ramai cakap. Ini pada sini tu hidup ni nak kiploke. Dah tu ni sini pada kita tu kiploke. Dah tu ni sini pada kita kiploke. Ini kami berdoa, hempre kilo, kaningge cengi kiri, hempre kerja apa? Baru terjadi orang ketua artikel tu khusus dan pihak yang dipercayai lagi itu Diphu artikel itu orang sini yang lagi hempre kama aparman alami panggilan alami itu wajah kelas apa itu asalnya itu kerja orang yang dimasalah alami ban ini apa yang itu turun lagi apa yang bukan kita yang jual lagi itu wajah kelas apa itu ban ये ऑब्जेक्शन में एप्ले के रकमान प्योर को ले तो मान वाइडा क्लास का ले तो एसएमई लो मसी और ये चीफ मिनिस्टर होय पे के आलानी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा से निगेलो और सुनिगेलो ये मिस्टर स्पीकर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ऑनरेबल मिनिस्टर विल गिव ए स्टेटमेंट Dr. Himant Sharma, Minister, I would like to make a very important statement on behalf of our Chief Minister, Govt of Assam. The Union Government and Govt of Assam have been engaged in negotiation with the representative of the United People Democratic Solidarity (UPDS). On the demands of place by then at the official level, yesterday the UPDS negotiation team met the Honorable Chief Minister and presented a memorandum detailing the need for political investigation in order to expedite the state government recommendation of their demand for the creation of the state within the state of under Article 244A of Indian Constitution. Direct funding of the hills area, priority of the particular for innovation as compared with Mizoram and Meghalaya, change over or medium construction of English and education institution, creation of 3 more districts in Karnataka, establishment of tribal village council and others. The government has decided to constitute a ministerial committee to examine their demands, including the issue of the state within the state of Assam, as per Constitution of Article 244A. With a view to confer the highest possible autonomy to the Karnataka to ensure return permanent peace. Persidangan itu asal government berada di depan baca kelas berada di depan, MP kapunya kami di depan. Yes. Assembly no, हमारी जो कराई लगे आर्टिकल 244 के एमपी के लाभ जो प्लान प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंग्वेज या व्यक्ति क्रिएट करने की कोशिश तो की करना तो किलो दोनों ये तो ini Indian dikira ini Indian konspirasi republik yang kata Allah kalau dia mau orang tu mana ini kata ini dia berapa belum ini sipet parti dipupepin orang dipupepin itu juga ini sipet yang sih insan ini berhai belum dia itu dia non violence ke jadi tu berhai belum dia Bharat ini Bharat ini kapela mahal insan ini berhai ini insan ini berhai tu dia angisi itu hempek belum dia di punya tu kan kacil belum dia tu Karbian Autonomous Council, ABC Okol, Lote,
DIG শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি DC SP আৰ্মি CRPF অফিচাৰ্ছ আৰু লগতে প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিল এখনো সংসদ গণৰাজ্য দিৱস ৰিপাব্লিক ডে উদযাপন কৰা এই শুভ মুহূৰ্তত পবিত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ তলত থিয় হয় দেশবাসীৰ লগতে আমাৰ জিলাৰ ৰাজ্যক শ্ৰদ্ধা আৰু কাৰ্যম যাচিছো। আমি সকলোৱে জানো 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী দিনটোৱে আমাৰ সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাৱে গৃহীত হৈছিল আৰু সংবিধান কাৰ্যকৰী হোৱা দিনাৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বতে আমাৰ দেশে বৃহত্তম গণতন্ত্ৰ আৰু লগতে আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে যে যিবিলাকক বজাৰৰ চিনি আৰু দাইল আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়াৰ পৰা 50% ৰেহাই দিয়া হ'ব 50% আমাৰ চৰকাৰে বহন কৰা হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। বিনামূলীয়া ফল আমাৰ চৰকাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখা পৰিয়ালবিলাকক যে বিনামূলীয়া লেট্ৰিন ঘৰ বনাই দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিনামূলীয়া PMAY জৰিয়তে টকা আৰু ঘৰৰ আয়োজনৰ কাৰণে 5 কোটি টকা আৰু গাড়ী লাভে কামাই কাৰণে 3 কোটি টকা অসম চৰকাৰে আমাক দিয়া হৈছে। গতিকে সন্মানীয় ৰাইজসকল আমাৰ চৰকাৰে বহুতো আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজি কাৰ্বি আংলঙত 26টা সমষ্টিত যাতায়াতৰ অৱস্থা ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে 771 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা ধৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 70% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। প্ৰত্যেক সমষ্টিত 10 কোটি স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিত 260 crore বিশেষ পেকেজৰ জৰিয়তে যিবিলাকৰ স্পৰ্টছ লাভাৰবিলাকক তেখেতসকলক সমস্যা সমাধান কৰাৰ পাছত আমাৰ চৰকাৰে স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স বনোৱা হৈছে। শ্বহীদ হৈছে যিবিলাক প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেকাৰী নাৰায়ক আমি কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰত্যেক পৰিয়ালক 5 লাখ ধৰি আমি প্ৰায় 200 পৰিয়ালৰ কাৰণে আমি 10 কোটি টকা আমি দিয়া হৈছে। পৰিয়ালৰ পলিটেকনিক চায়েন্স কলেজত আমি সোনকালে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ সেইটো অনুমোদন দিয়া হৈছে। ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ স্থানীয় ৰাইজে ডিফু মেডিকেল কলেজ পঢ়িবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙত ল' কলেজ পঢ়াবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ পৰা আমি অনুমোদন পোৱা হৈছে। সন্মানেৰে চৰকাৰ আমি 100% হ'ব। আমাৰ চৰকাৰে আগৰ পৰা MOU যিটো চুক্তি কৰিছে মেম'ৰেণ্ডাম অফ ছেটেলমেণ্ট সেই মেম'ৰেণ্ডাম অফ ছেটেলমেণ্ট যিমানখিনি এগ্ৰিমেণ্টত আছে সেইটো ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি এটা দফা সেইটো ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে। আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰক বাৰে বাৰে আলাপ আলোচনা কৰিছে। ভাৰত চৰকাৰে আমাক সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব
লাগে বলে আমি বারে বারে আপত্তি করা হয়েছে। সম্মানীয় রাইজসকল, ইলেকশন আগে লোকসভা ইলেকশন আগে আমাৰ হাঙত আমাৰ হৰেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে আপোনালোকে যদি মোক মৰম কৰে সেই অসমত সমস্যাটো মই পাৰ্লিমেণ্টত সেইটো মাত মাতিম বুলি কৈছে। সেই কথা তেখেতৰ ৰাইজৰ কোৱাৰ পিছত তেখেতে জিকাৰ পিছত প্ৰথম পাৰ্লিমেণ্টত তেখেতে গৈ যে কাৰ্বি আংলঙৰ সমস্যাৰ কথা তেখেত মাত মাতিছে। তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং হৈ তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ। मुश्किल में मन से गुजरेंगे, नंबर 1 प्लाटून आगे, मेरे दिन दाने चलेंगे, दाहिने बंद। Dear friends, we are now witnessing the grand parade in the celebration of the 26th January. Legion have taken part in this grand parade. Grand parade is being led by Govt Commander, joining the Latasa. In the first contingent, we have Central Reserve Police Force, led by their Platoon Commander, S.I. Navneet Kumar. In the second contingent, we have Assam Police Diphu, led by their Platoon Commander, ABSI. We have District Commanders, led by their Platoon Commander, ABSI Manoj Sharma. In contingent, we have Diphu Government College SSC, led by their Platoon Commander, Senior Under Officer Santos Kemprai. In contingent, we have Diphu Government Boys High Secondary School SSC, led by their Platoon Commander, Senior Under Officer Kalpidas. In the sixth contingent, we have DAV English High School SSC, led by their Platoon Commander, Senior Under Officer Mohammed Inti. In the seventh contingent, we have St. Mary's English High School SSC, led by their Platoon Commander, Senior Under Officer Biswar Rampi. In the contingent, we have the Moscow High Secondary School SSC, led by their Platoon Commander. In the ninth contingent, we have Irudai Academy Diphu, led by their Platoon Commander Nong Terang and their flag bearer Satlun Chaksan. Commander Avinash Rampi and their flag bearer Monica Disupi. In the 11th contingent, we have Kendriya Vidyalaya Diphu, led by their flag. In the 13th contingent, we have Mount Calvary English School, led by their
Platoon Commander Aryan Singh and their flag bearer Krishmita Singh Narpi. The 14th contingent we have Sunrise Academy Diphu, led by their Platoon Commander Gulab Singh Imran and their flag bearer Karan Kumar Mahato. We have North Morning School, led by their Platoon Commander Abdul Basir and their flag bearer Rekha Ram. In the 16th contingent we have Diphu Govt High School, led by their Platoon Commander Supriya Dev and their flag bearer Priya Ghosh. Samham Higher Secondary School, led by their Platoon Commander Sarlong Ingti and their flag bearer Junmoni Hansipi. The 19th contingent we have Mount Sinai English School, led by their Platoon Commander Theng Tom Terang and their flag bearer Rita Rangpipi. The 20th flag bearer Alir Singh Narpi. We have Mini English High School, led by their Platoon Commander Junki Tokiti and their flag bearer Hirdor Gagol. We have Pinapati High School, led by their Platoon Commander Rishi Das and their flag bearer Saurabh Dey. We have Chandra Singh Taron High School, led by their Platoon Commander Alam Ali and their flag bearer Riya Dey. In contingent we have Maratha Regiment Indian Army, led by their Havaldar Sudhir Desai. Band is female from the tradition ARIB and Band Siloni, led by their Havaldar Kim Kiso. Karim Diso, lapen non ni ladak Diphu government papatua klama long sidolo lapen ke pining ladak ingdeng troxicam raisi Republic Day mate India 1947 Republic Independence long day apit 1950 aninkan Constitution ke pathir arni labang sorni pini ladak Diphu government boys school pen chenglok kaprek adi malong stame talon pon bom lo lapen lason thotsi ladak labang so patua klama long stame non pon bom lo lapen labang so assignment to dap porphai narkep pen chengpon lapen porphai narkep pen kaprek asai hem mate schools along colleges along stame flag kang tour mate lama kang tour labang so asai stame kaprek institution on pon lo lapen ke labang so along labang so patua klama long bining ingdeng troxy capra isia Harman Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Sir Tuliram Rokhang hin pensi lamaing thurpon lo lapen ke penangan ariso jang school students pen chenglok mate kacharli no somar pen chenglok penangan ki thegi ding tum labang so along nang chitong non labang ke dupon pomlo ladak judang kachmaklang mate cultural dance labang so achepati seminon chengpon pomlo lasin non nang tum thekpon long ji lapu na labang ke non cultural dance chengpon pomlo lang tum no nili camera person Stephen tenon phan chipuik po lang linon paklang ko ni bom pola sinan lang mi picture lo ladak pining ingdeng ingkoi da troxy capra isi ladak Republic Day labang so celebration non chengpon ni bom la si ning rong mi sinam bang lo pining ingdeng ingge troxy capra troxy capra isi so kachipati non chengpon bom si ning rong mi sinam lo lapen it should be a matter of proud for all of us that this is the celebration of a Republic Day. The 71st Republic Day is being celebrated here at this particular ground, the Diphu government boys school playground. Since the India got
independence in 1947, but we had no constitution. We had no constitution, a permanent constitution so far. But in the year of 1950, we adopted a constitution here. But in the year of 1950, we adopted a constitution permanently, and at that particular time. And this is the Garo dance, ladies and gentlemen. As you can see, the many tribes of the main tribes are here participating in this 71st Republic Day here. So it's a matter of proud for all of us that every cultural troops are being demonstrated here in this particular 71st Republic Day here. Si kaprek ladak tudapin stami parents stami claim lonon kaprek akikan tum stami paklang bom la si laan su se itum lang tubom yang kadis lang tubom tha. যাতে জাতি মিজো জাতি ল্যাঙ্গুয়েজত সেইটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে বুলি আমি অসম চৰকাৰৰ আলোচনা কৰি সেই সমস্যাটো সমাধান কৰা হৈছে। এতিয়া আমাৰ জাতি আন্দোলন জাতি ভাষা niliputwat ng paklang pun tuig ji la ke cookie cultural dance lo na tum non thek kon nom bom lo theda karbiang long along ke jasmet ing long so tum sigi ong la pen cookie tum stami la dak do la se alang tum non la dak ing deng ing koi la trokebra isi along Republic Day celebration along alang tum stami la dak nang paklang bunik lo la se alang tum non lang ponik nang la se alang tum hen lo 71st Republic Day celebration nong alang tum stami la dak nang sipat dak nang paklang bunik lo la si non alang tum ke kan stami kato ko stami non thek long bom lo alang tum stami inglong so mami aso posti tum karbia khai pen kachirap lok mate karbia khai pen masap so kachirap lo sonta do ko ason si chinglit la sonsa do lo pen ke itum dak ningarong mimi ason dak kan tum thek pon long pik la si itum camera person Stephen tirong stami nong nang tum phan kaprek so nang paklang ponji kaprek itum to dapen stami thek pon long bom lo pen non da thek pon long bom lang athe non ke wang ji lang stami kaprek ke kan tum non dak paklang pon bom lang se non camera person Stephen teron alang ni nang tum han paklang poning bom lo dak di masa cultural troop and chenglo kaprek cultural troop la dak itum thek pon long ji la pen ke non malom so por pen apilo padang te dak to da pen ke padu pon dak NCC pen chenglo dak parents pen chenglo kaprek atum phan nong e la bang so ke pajir stamin non la dak padu pon po la pen la bang so long pinang an ki thek ding tung la bang so anong e ke pajir pon along stami dak nang chitong dunji la pen ke to da phes stami tum thek pon long non la puang ke dimasa cultural troop non ang tum thek pon long po don tum la hen lo dimasa cultural troop nang alang tum non artistic poning bom lo la pen ke non arjiding klui pen alang tum artistic la poson ta do la si dimasa la pen halapu nan bang ke bodo cultural troop lo alang le halapu hen lo bodo cultural troop alang tum akikan la ki pirthi adang chithang plum an ke kan lo la ke bodo cultural troop alang tum staminon dak paklang poning bom po la pen dak pinang an cultural troop atum nang chitong dundo non alang tum non thek pon long ji bodo cultural troop atum akikan saminon paklang poning po asyar jiding klui pen la bang so ka sik non dopon bablo si ningarong mimi chinam lo kaprek na dak cultural troop mate judang na chipat lang thek long lo si break jump in long habar along ki dopen cheng lo kaprek akikan matang tung thek bolong bom lo si bini lagi deng trophy cap raisi Republic Day katalon na dak Diphu government boys patrol kam long non dopon bom to na tum si na pora bangke kaprek atum pen kikan thek bolong non mang ke mantai alang tum samira dak nang chipati dun lo chipati ke le chipaklang lo aku pinang energy ding trip alang tum ka sik ka hai mane stami non dak na chipaklang tum bang ke lang ke chinam lo pen ke kaprek pen stami di masa cultural troop la pen kaprek stami ati thek bolong la si ngarong pimisnam dak mantai akhaya tu alang tum stami dak nang chipaklang ning lo
RG ding kui pian alang itu matak among the Dimasa ethnic tribe, sister chibaklang monarch, ji and forefather apan ka dynasty. si kalang itu melong tu ta hai la pen ke nong la son khot si indeng troke prai si adak Republic Day celebrations along la son non cultural troop akan non baklang pon bom la an si dai tu technology apan tu lang pon bom lu nang 71st Republic Day celebration la an si tu technology nang rasa nyaman saja. Itu kisah aja ini umum apa amat saja mau dilakukan tidak terlalu itu. Makanya orang itu dari yang lama Diphu ini aja bilang kami rasa kami lagi nak continue kuliah saya. Kucing ini rasa kami masuk lagi umum kuri bukan nama. Well, I have my friend here, Johnny Timo, with me, chairman for JINFED. I'm very happy to be present here on the 71st celebration of Republic Day. It's a different feeling this year because we have seen so diverse color here. But beyond that also, what we've seen is the unity that has been inculcated. We believe that this year has been a different experience altogether for every one of us. And we believe that peace, development will prevail in Karbi Anglong. So what is the thing that is still lacking here in Karbi Anglong and that is still needed to be rectified and still we are needed to have those things? Right now, there may be many things, but what we're seeing is slowly we are progressing. Karbi Anglong has been progressing under the leadership of our Honorable CEM Sir and our Honorable MP Sir. So we believe that in the near future also we'll keep on developing and we will progress more in all the departments. So particularly I don't have any departments which I feel like it's lacking, but we are progressing. So in a positive note, I would say that on the 71st Republic Day, Karbi Anglong is progressing. Thank you so much. Sir, nang bang soar ni pini son pak ninjay ma. Nang ni labo. Sabso pini son ibrasi ni kisi nang ninjay. Indo mangke pini Karbi Anglong Autonomous Council alang CM dulam nang ke japen pini dang ke lardo piklo Karbi Anglong mangke nasi pini bangke lasi laso pini kacing thura mo pina nasa theklong lo lasi laso joni pini Diphu tahun namata pini samang kangpen best clean lapen ke menaya tahun anong ibangke government pen kelong lo lasi ni pini chorore ne alang tuhan lapen ke pini dak kelong lapen kapre akhai pini Karbi Anglong ke do tuman tareng no ni pen me pini hang sulung sudah kami pini ni samjin pini 71st Republic Day bangke pini samjin tanong lo lake kacing thurang thek ke do isiang thek wajoni si pini samjin pen me pini asong dengan bangke pini dang thek long lo Ni nang li dak nang itu pen son ningarong pik ma. Nengarong pi Di lapen ke man dak bang ke nilitum ke koloni ban sige bang do jirpu pen do kuluni ben sira. Oh. Kuluni kan dak di kon nang le. ai kalang Man lo ke hem si ma mate. MC lo am ke puria lam lo Kalam na itu dak pen dak pipi lo thek long ke. dak thek long lo asan Thek kan thek long di kan dak thek long kilin ta thek long ke department pen asan san ko ka thek long lo kalang di. Oh. Di pat pi jalang ni ke. timung pi Timong pidi. Nang de ningarong pik lo kaprek kuloni kan selang itum ke bang busipula sila an ka hailu pen dak difuan ke bang dak labang so 71st Republic Day celebration dong mate ning ceparong na chipitin la bang so long sidak nang sitong dong lo lang selang tum dak choro par pik lo ni tu la sila an se tum lang chukom nang kat news. Non nilidak 71st Republic Day along sidolo lapen itum pinangan ason kachin yang ji hormu dupik lang lapen itum kidam tang hut ron sitam dupik labang so ron kachila long alang itum kachison dun vek abang hu atum sitam dak tu lasia alang itum pen arjuna lasisar nangli kaya lamu masap so thihek pen ang thanik jima हाँ nangli kaya lamu masap so thihek pen ang thanik jima ला मैंने जत्मो है अच्छा cai to nili ari ko तो नेली गजत्मो नेली 1948 पे न बांके नेली आर्मी का भर्ती दून ला बांके नेली 1968 अनिकान लामडिंग रिकॉर्डिंग ऑफिस
along say neli army ke dun happen ke neli dam lo ladak pen abang ke neli selong happy valley training kurilo training ka kuri ningkan amane ningkan sira cheklo jon thom laan kurilo neli ako dak pen dam thulo neli posting dam lo dak pen Ajas Kashmir Srinagar Kashmir dam iglo lapen se Srinagar Kashmir pen abang ke neli kheru hala dak dolo kheru pen ako do thulilo neli ako hala dak pen dam thulilo Jindra UP sineli tung posting dam lo for Assam regiment apen ke ako hadak pen wang thulilo la ke ako Kashmir tak thak ke wang thu joilo Srinagar Kashmir ke wang thu joilo agar Srinagar Kashmir pen neli ko wang thulo Punjab Kapurthala wan lo kam Punjab Kapurthala pen da bangke neli bangke dak Silong Happy Valley ako recruit akimi ke wang atoma phan la neli ane sabthan bisram ke than amat neli dak ako wang thu joilo apen ke la dak ban abang ako neli chadam tholo Jammu Kashmir along neli dolo ningkan pho dolo ke la dak ban abang ke neli litarmen wang lo 1983 December 1 tarik ke neli Karbi Anglong nang cele rok lo lapu yan chalo ka Nasi alang li pulo la penangan alang li sitami rokan along alang li tupik mate Jammu Kashmir pen chenglong kapre kadim long sami alang li claim lo si pula bangso army along la si alang li phan kai ki sami hiu bi padonang la pen alang li son pinidak nang chi tong dun ke alang li ning arong ason la pen katok bi ning arong no nitum karbi khai nang son jumpik lang la si dopik nang lang la si pining abang ke indeng 71 mate indeng trok kebra isi an lo la si laan su se ke wang chilang ari sami kapre dum army chot kali kapre ar sami dum laan su se long ji sining thelo Nilimen borsing towi nilirong galongit lasin nidan onai mane farmer pan saratum nang dunai phang do neglo la so alpini ile tum la engdeng ko trosiga bre si la so pilo sabe jone ke palon la so bang ni nang tum nang thelong pon ni ngarong pik lo la pe nang la tum ka senel tum ba ni phan ni son sonya lam thaning tha pu nang tum nikar lo nang tum mata ning choro lo la sen ni mana la son ane program la son bharba program ke the na dolong bot ekdom suri na tu ma phan ke the ding ra chordom lo aro la son tha mo ke wang je ning kan ta me la son tha na hi tong dun thege ban se ni ta ana ma hir dum che haing lo la se ni ke thanya la ma na lo ni na to phan la an tham ma se chong lo kardom ka cha do Lasinon pini ladak indeng troxy ke presi troxy 71 as first Republic Day long nili long do lake iltum Karbiang long pen kachitoy dun mate district ke thom pen kachitoy dun ituma MP sar Forensing bedo ala selang ni pen iltum non achni bonang lasi sar pini bangso 71st Republic Day long nang achitong dun pen iltum along nali kupisi mat ninje ke cengsi Karbiang Long arat lapen di Mahasaurat West Karbiang Long arat pan ke cengsi sentiwan la Republic Day katalon ningkang sam ape hirjume kadom tu pajir lo kado kabe arat pan me apen pinidak troxy kebra si angdeng Republic mane Bharat Sadhin kelong 1947 15 August British ari deng pen pajok plot pen bangso det rat phan ka hodayar ni lo la ke arni ke thenai lo asi Republic pulo asi Constitution da wang lo so teng pen pini 71 anang le alo lasi pining katalon bang ke dam tang apor hul koson ma katalon pan isi ke prek dolo je dak muni de tom participate je ke ong dung ara tum bangso Republic katalon long nang che tong lun la so bang ke isi ang tek la lo je Karbiang long don sam do tang lo lapen isi Karbiang long Tormas Council ben kachari sorkar andar leadership tulam ronghang alang li kachari pen dak kaching thura mo pen nang lok mon sam kewan pen nang lok the dak thei pupe dhorom pupe
Jipu pepin pen kado kawe pan dame kang hono pacetang pon la pen kado kawe pan dame confidence ke en pen kam ke klem pon paceng thur pon je pan la pen Assam ang bong 33 district ang bong pen number 1 district ka develop district ka paman je pan alang li pen sia ma kai pen ke klem ke damalong bang ke tini Karbi Anglong arat tame ka cerap ka cito dundolo la pen tim Karbi Anglong ada ka bang ke not only elected all including all peoples of Karbi Anglong and Dima Hasao kado kawe pan dame dak reporter pendang lok journalist pendang lok intellectual pendang lok labor pendang lok doktor engineer to sakuri ke klem to pendang lok sai tu tiki pendang lok hemepi jang repi kado kawe pan bang rumpet sini tung tim Karbi Anglong atema Karbi Anglong arje jong si paprek nang i pame nang i Karbi Anglong jong sing thu nang i pulo te la ke inut bahini ka mata jor ke chok je lasi kado kawe ka cerap ka situ kado kawe pen akhir jume long tik tik ke la so kame klem ne lasi netung ke damtang la arai bosor Bharatiya Janata Party etum council long nang cerai ne rapi bangke dak ka ceprek thek long la 2.5 years sang tong tame wrong group antame dak di putang nang bang kadu weta thek long thol lan jor kali 26 constituency long tame kaching thura mo towar pendang lok kijuna lang pendang long school hekta open space pendang lok angton living no stone unturned son si claim pambon la si nilining ite bangke within 10 years je India ngomong top district Karbi Anglong anong bangso nong elong ji pusin nilingte kasi nilihin pen bangke pini bangso Republic Day ni bangke bangs ethe ni ning kang sampen ning ke tepen dapen kacuning ri bang lala kewang ya por hutame Karbi Anglong ara to bangke kalili kalang lang alam ke than tap pen ajak tum do me thang jung jung ale pan ke tham tap ke tham tru do kacobaya lam pen la sel haya lam abudak bangke ke ong dung solang do rat Karbi arat to bangke ar judunang ne la sidak bangke monsam si donangi peace si doni peace dolo polete nangli kacali aso martom tame kacali awar sai tame longpo uninterruptedly la sondak thak ke claim ke dam ke thur mane ke paprang ya awar sai kam ke claim ke dam tame awar sai longpo la si peace tranquility harmony bang maintain nang pusin eli bini nangli tuma channel peneli doan arat pachuning di polo Asia lang ni itu pan kitan paklar lo itu district thom ben kache toy dun MP tum sar Horen Singh base ni paklar lo alang ni kedam tangan sami pinangan itu Karbi Anglong kaching thur thek ponong lo under the leadership of Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council Tuliram Longhang under leadership among pe tu pinangan kaching thur thek long lo sinot ke wangji lang ar sami pinangan ke claim pon ji userang tum cheparai pon lo si non ke wangji lang ko anto tum thek long ji ni lai tum ke wangji lang si thek long pon si lan se tum lang chubom na la Karbi Anglong Autonomous Council sar Tuliram Longhang stami da tong dum dola si alang lihin ben sami tum sabsu chini sinang si sir pining 71st Republic Day pining ke nangli tanglo la si nangli hin pen labang sar ni kupisi ning jeng tung ale pini deng trok sikare si Republic Day pini katalona mangking samji na son si theklo je Karbi Anglong atto kono itu report kena tengkan polong te ini samrin dan talon pono karena ikan bang asun project ini bang ada munita tupik ani kan bang kan bang lo bang dap hai ong pik si kecalar seblong lo Karbi Anglong ara tungje mon sam si ding hang kacuk ong tiri ding hang he apen mon sam ding hang lo apen kacing turamo pen senglok agak prek jam sayang deng keting pen harapan waidat kelas sapen apa long dia pansi ratu macam ninghan asoteng ini Karbi Anglong ratu ke ini tim Karbi Anglong pan je si niak long ke proi kwan theka bang ke ini thek long lo bang surikri si bak armu dak pin tong lapen ye kacop potedun school college participants on the benando se kadak penan thekelo ke Karbi Anglong se kachelar theklong no uni tum ke kachubuhuri chorong kaje cho kaje thek kachuboi ko ta so ma culture bang 5 years nono ba ke kaching thur amo iklam ye ba jamuri tu maninga han lapen ke pini theklong lo ta tu maninga han hem break ben chenglong jata ame chingwai ching sai ben non violence per se jara kapla chonji atmagan ki japon ateng se chingwai ching sai ben central government ami tu manang piji
Secondly, we have Department of Agriculture. Department of Agriculture towards farming mechanization of herbal cropping. We also explain about power tiller, paddy transplanter, solar operated activator. We have a display from the Department of Handloom and Textile. In the fourth place, in today's debut, the department is portraying the wearing of Muga silk form, the golden Muga silk, the city of nature, the state and of the pride of Assam. From the Forest Department, displaying the biodiversity of food and health,